Nairenge, etini nje atuaya wangangejuk, netumito yokte ipnabo o union point mio, Sidai FM. Tempolo so kerengele naro, Kiyaki ye na apu itodoko yati atuangishu. On county nipo kinema. Kinjol kilabayane la rindo mwanunio mi 35 years. What what documented me dito kiara sibidali na bo. Kiadwa a whole world. What na sibidali. What room na bo. Na delta ni le COVID-19. What room yare na yengangare irkirahini. What ni unini tisirgo. Yare gite jo mai mane bo. Ma pe enke junabo en arbarnot. Ikipo agalagiare lariko lorio siligi o tanduat na jinidim awera olosholang engaroruata. Neko ntoki nagira aomon na kuna kera ang enaisho yang etanaka. Njere pe mintoki aiturrerishata tiari ipotonitata tonkang'itie aing'or simui. Ometabaiki serikali kitokolosho. And we are not going to practice this, and my girls will always be powerful beyond measures, and nothing will ever stop them from their no. Their no will always remain to be a no. Ekilimo Tankariano, Tesevata, o Tempijan Sabugoling, Sidai FM. Tabaye Saa Napishana Yandamana Oolomon Nkorroki Oolomon likinjangiro shinjere ibonga lobisani lorbilisi empiki piknengwa game na loitor gerenkele Kilgoris na napetar kuniyaniare lor banki Mesha kino neleje kelelero te wode kimentete siaite nesula kitana reshata siasa ye urkira rinete na roko lonto le matwa pina botor kordata lo bori kenkira suro wurmete ile corona kulo monor kuleke kumok Maria Marina bona baliki bokena nena ikunare Kiyaki Vivian Kanoi Ibonga lobesani lorbilisi empikipik na ngwa game na loitor gerenkele Kilgoris na nabetar kuniyani are lor banki ore mwankopi senye holo bisai lorbilisi le Lolgorian ni dema sub county police commander Pius Mbithi Aisha Kenoi lokilikwai etopana yelo besai Mbithi hejoki pimokilo banki nedoli ajolonkilo ile 1 na udona akidimia timirie mbesai na baya milioniare 1 na bishana ekepoyeta baya ilo banki dokuya ekotini Pius Mbithi, mimi ni Sub-County Police Commander Transmara South. Nataka kusema ya kwamba tarehe 8 mwezi wa pili 2022 mwendo wa saa 9:30 nilipata report toka kwa members of public ya kwamba iko aina ya pikipiki ilikuwa inatoka pande ya Gemu ikielekea pande ya Kilgoris ikiwa imebeba ngunia 2 za bangi ikiwa zimewekwa kwa magunia. Niliweza kumobilize officers kutoka Rogoria Police Station ambayo tukaabush wao within Rogorian Township. Mwenye alikuwa anaendesha jana mdogo wa miaka 27 tukaweza kumshika, tukafanya ile tunaita very quick search, tukapata kweli hiyo ni bangi. Hiyo bangi tuliweza sindikisha kituo cha polisi cha Rogoria. Wakati tumepika Rogoria tumeweza kufima hiyo bangi, tukapata ni kilo 66.9 ambayo iko na ile tunaitanga street value ya 2,700,000 na tukaweka kama exhibit. Huyu mshukiwa tutampeleka kotini Kilgoris.
Itayo si ilo sub-county commander orkilikwele onyo arashu eut lelo pookin ookito arashu emirta orbanki ejo keyayieki eroruata esheria. Nataka kupeana onyo kali kwa wananchi ya kwamba hapa Rogoria wajue ni no-go zone ya narcotic drugs, na anybody atapatikana akiwa anafuta bangi patikane in his possession ama anafanya trafficking, kweli tutamshika na tutampeleka mahakamani. Hapo awali walikuwa wanatumia magari na wameanza kubandilisha their style, wanaanza kutumia pikipiki, na yote tutashika. Hata wakitumia punda tuko na wao, tuko na informers wale wanatupea information. Hiyo ni mwito wangu kwa wananchi wasifanye biashara haramu. Sidai FM na John Oolomon inchere meishiakino nelejeki elelero tewuod Kimentet isiaitin neisulaki rishata siasa tenkaraki neyieu embata olarikok nitabaya yieunot enye maate tombaa naipirta erikore. Lomon lelo oipang'utua embata orbarnot oing'ua ina ward egira autu orkansolai liopa Lonana tenebo MCA lena ward Kuyo le Kijape ejo kegira aitapong' elelero ejo kisho siaitin hoo netapalaitie apa iltung'anak lina ward toolarin otii erikore neitu edamu ninche aisho siaitin apa tina rishata, embae natejo lelo barnot mepuo aanyorraa katukul metaasishoreki lelo arikok tooyieunot enye esiasa. Itukuja sii iltung'anak lina ward ping'orisho oleng tialo ina bae. James Ole Nangida naitoki sii ara chairman noorbarnot le Kimentet ward. Ayieu najoki orpayian otii ene ojo former councillor apa le Kimentet Olonana, ore larin 10 limbung'a olosho nijoki torrono le Kijape nipik nena pookin apa nipikita, tenikishomoki apa aisho ropiyiani amu shomo enkare Narok, shomo taama ropiyiani ning'ua olosho likimbung'ita enaa nimintoki amurmuru ilarikok oogira aibung' olosho. Shomo teleja lenoshi lelejita ala amir pikipuoi aisho ropiyiani. naimaka mheshimiwa le Kijape kama dia ena siai nalotu aimaki mheshimiwa le Kijape nepuo nchere egira apuku mpala, kaiteru ena siai enye na ore pebaya erishata esiasa nepuku mpala esiai. Kanyor onkulie rishat pookin peyie melio siaitin paa terishata naijo ena kesiasa eponu alioyie esiai torkijanani. Ayieu najo nchere lomaasai emanyita lelo kijanani mateng'ena amu egira aarie yiok oora tenakop, elejita yiok oshi taata tesiaitin. Kama dia naata naa yiok irkijanani mekitii siaitin. Ore nye yiok irkijanani ndamakuo lololo amu kira naa le Kimentet pookin naa nabaalo enkop egira aasishore orkansolai lang. Ore pelotu erishata ekura nedamu naa anyaki ayeu atudumunye. Ayieu najoki ntae ore eoshoto ekura taata mateng'ena matipik inkurai ang' iwuejitin neishiaa. Ore taata onkarna kaji Moiko nara ole Nkorroki apa tiaari irkijanani kaisho ntae esiai, kake ore ina siai naa enoshi ake nalejieki irkijanani enaa enopeny NYS. Neeku entodol misho elej ntae amu metii ina siai. Tenaa kure puo awosh amu kinyang'uni ntae entooshoki pooki kure ewueji niyieu, kake mincho kileji tenkaraki esiai amu enaa keton oshi etutum. Sidai FM na Ejo Oolomon inchere keyieu irkitarrini te Narok oloontoluo ematu 100 torkwardata loiboorieki enkitasiro ormeitai le corona na ina peegira aitadamu ilo orere peenyok aipang'u metokordi ilo shani peyie iboori ina sayiet e corona. Ore James Olenchoe na olasirani lang' lolomon. Esajare ipeyieu netokordo olturrur le biotisho aimoshi toloontoluo lenkare Narok tiatua nkolong'i 10 natulusoitie tenkordata kitok e mass vaccination olchani le corona. Embaye ena neitu idimayu tenkaraki orng'asha ore enkumoki oltung'anak tiatua ilo shani oiboorieki esayiet e corona. Lomon kulo oibalie obo loldakitarini tiatua ilo turrur le biotisho toloontoluo lenkare Narok yioloti enaa oldakitari Arnold Ole Kaape irorie Saa Olomon esidai FM tenkoitoi naijo ena. Arnold Limpaso Ole Kaape naa kara orkitarri likitii entim e management e Narok West tesiai e biotisho. Ore kuanzia entariki 1 ele apa liare mpaka tenakata naa kiata opa chanjo likigira aendelesha ena moyian e corona naa kigira apa aitarget iltung'anak oota ilarin 18 neilep, nikijaribu ajo maichanja pookin 100%, kake ore laabaya tenakata nikindipa aichanja iltung'anak 13,000 orpisiai nitransmit ajo esajata e 70 nena lelo tung'anak likindipa anoto. Akiyo apa iltung'anak tiatua nkolong'i 10 nikiasita ina siai peekinchanja iltung'anak 97,000. Ore enyamali nikiata naa ore iltung'anak kumok neon ake menyor ele shani tenkaraki ilomon lemesipa, kake kiomonito iltung'anak aajo ore ele shani olchani le maana, olchani lomirr ena moyian e corona, entupuku sii ake enoto ele shani amu inakata ake eboloyu enkop. Meetai ilomoni sapuk loji eeta ele shani enyamali elelek eya iltung'anak, idipaki apa aatarem iyiok naa lolo yiok leon kiendelea kitaasupati ninye alang'opa. Toloontoluo lenkare Narok asiraki enkitesheni sidai FM Oolomon tejoki enkarna James Olenchoe.
Asholeng James Rilo kilikwene jorkulio moninjere tawala oloti lo Rais William Ruto ilomon apa ilongo imako Rais lilo isho Uhuru Kenyatta sukeny ninyeti alo mbe siasa ejokieta siasa epikita dukuya eta siasa epikita dukuya talang esiai nanare neesaki iltung'anak lele osho orerorita tentume siasa temurua Shinyalu tenkolong natulusoyie netejo kitorisiokinote enkitobirata esirkali anaapa ene Jubilee joint project between Uhuru Kenyatta and William Ruto. And I want to tell them, you cannot deny me as Deputy President the credit we have achieved in the many things we have achieved as a government. Kama singekuweko serikali ya Jubilee haingetengenezwa. Anybody imagining that they can deny me the credit for the things we did that succeeded in Jubilee are wasting their time. I made an equal contribution to the success of the Jubilee administration. And I know too well, I have been in politics long enough, that you plan theory in offices, but you execute practicals in the field, sometimes on top of cars. So, hakuna haja ya kusumbuana. Ele horkilikwa hiyo imakapa ilongo Rais Uhuru Kenyatta etialo nabaye. Lakini nawasikia huko hakuna kazi inafanywa, hakuna wakiongea juu ya magari, na hiyo kazi haifanywi kwa mdomo, kwa kushout huko. Mlinichagua niingie ofisi nifanye kazi, si ndio? Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi, lakini ni sawa tu. Mimi saa nyingine muache kujipiga. Tumesonga story ya watu huko kupepeta huko kwa mikutano, kuongea mauongo huko, haiwezi badilisha yale yamefanyika. Let us remain focused. If there are things that are not right, that's why you're here, to help us, tell us, here we can do better, here we can do better, here we can do better. Lakini mambo ya kuongea maneno matuputupu huko, hakuna kitu unafanya. Unaenda huko, huko, Sidai FM na Nirabaki lo Nkorroki le Saa Napishana ndama tere binabaunia point imit Sidai FM tolubona bashana rock ibinabaunia point ngwan torkerenkile Transmara ndomone salo point 0 kaunde Samburu irumingireshine Sidai FM tengureye online www.sidaifm.co.ke ayake Nkorroki Oolomon tenita shirisa tomonente ipaka kurese sito sana udondotoki Oolomon ashole nglungana po kena ngwareta Oolomon tengureye Facebook live Kiyaki Vivian Kanoi Tenkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling